Njoba ke ngicela nje ukuthi njengomongameli wamabhinqa ngibonga kakhulu abafowethu abama Grand Forces ala ePinetown imarch and march nabantu abakwazi ukunikeza information la idingakala khona ngoba amanye amaphoyisa akhona amaphoyisa ahlangene namaqwelekwele akhona futhi amaphoyisa ahambisana nesimo esonakele. Njengamanje uqophe kumlando ukuthi zonke lezi ngulube nezikhwehlele ezingomalema phansi komalama phansi sakumalama fusaku engathi ngafaleyo ngisho ngadawethu ukuthi ngibonge imarch and march abafowethu esihlangisene nabo nokuhlela izinto nokulwa yonke impi sisilwe egoli sizwile kuthiwa besemasha amakwelekwele etafuni protection afika dayisa ama-drugs ngapha ebuye ezocela ukuvikelwa ngamaphoyisa ethu. Ngiyabonga emaphoyiseni aseDurban Central ukuthi bathi ukubathinta nje nokuthi ingalo yomthetho ihambe nathi sangene ebhilidini inyafunyafu yama-drugs yabona shembe lapha bezama ukuwachitha agcwele phakathi ama-drugs ePitoli ngithe ngimerobhothini mhla omunye umama lapho ohlisiwini ngiyabona phela kusePitoli nami ngigade ngithi umama vela kuthini sile wathi kade ngcwabe ingane yakhe last week erobhothini wathi lento esiyenzayo ucela singami noma inkinga ingaba ngakanani. Ngandla kwethu siyacela ukuthi siqhubeke siye phambili abafowethu ofela emntwini nabo bonke abafowethu abayinikele ngokwe-security nangokobuqotho bokuthi isibuyise izolweni yonke impilo. Wonke umuntu okhuluma phezulu uthi ukhulumela thina sila phansi, ake sikhulumele thina siphansi sazi into kwenzakalayo. Phansi kosopolitiki phansi, phansi kosopolitiki phansi, lezi zinja zonke futhi kodwa iyaphela into esihloniphayo kuleli izwe mthetho ngoba wona siyowuguqula mhlazana sathotha amandla ngokuphelele kuba kodwa ngeke ngepolitiki izwe alibuyanga ngepolitiki awusoseleyo izwe lalipindezelwe labuya ngabantu babefuna ukuthi ubandlululo liphela. Namanje-ke amalungu omphakathi nama-organization asemphakathini iwona kuphela azokhulula leli lizwe. Siyacela ukuthi nalamatshoki agcwele endlunkulu kaZulu azame ngayo yonke indlela ukumisleada isilo sibe isilo sinqoma umsebenzi owenziwa umkhungu wempi kaZulu ukuthi yonke into siyenza peacefully futhi silwela amalungelo ethu njengezwe laseNingizimu Afrika. Bese ngingena sopolitiki ikakhulukazi lamanyala kuthiwa yidata uphethe isikhundla esikhulu endlunkulu undunankulu kaZulu idata kodwa ilona likwazi ukubonga ukuthi mina nophakela kanye noJacinta siyazenzela nje. Sizenzela kanjani sibona umonakalo ungaka ngandla kwethu cela singabe sisana sicela sopolitiki abangasitovi kumanje uphakela umthakathi yobe ngekho nje lapha. Mina ngifuna ukutshela iqiniso unama-death rate aserious yabona. Manje kudingakala i-security ezogada uphakela futhi ufuna ukubulawa abantu bakubo bakwaNongoma inkatha amanyala. Mina ngitshela ngento mina engiyaziyo njoba naleka malema ngiyazi. Bafethu asikhulumele iqiniso. Umfowethu uyinkatha nje enzani mshelele uyinkatha kodwa ukumela kwakhe iqiniso likaZulu nokufela abantu base-Afrika nganza kwethu baseNingizimu Afrika. Ngiyacela ukuthi esimshayele ehlombe simkhulekise futhi.
ake sikhohlwe zingcengu ngoba abafuna ukusihlakaza singahlakazeki nathi siwumphakathi sibumbane sibe into yodwa noma lisikhombisa indlela zama-drugs qhubekani sikhombisa indlela zama-drugs sizoya khona ngqo abafowethu nilwe izwe lenu noma singafa ningakhali nithathe umkhonto nikwazi izitha Zulu bafowethu sanibonani vele mshesha mina bafowethu angeke ngisaba nawo amaningi yakuthiwa mangabe uyingane uyabhidla mase khuluma umuntu omdala mina konke niyazi umuntu obheke phansi imandla kakhulu la empameni imandla la kodwa kokunye kanti bafowethu sekhulumile ubhuti konke akushilo kunjengoba kushilo mangathiwa ngiyaqhubeka ngiyakhuluma ngabe sengona into enhla seyikhulumile ngabe futhi sengimhlela umone kuphela kulo lambe silambayo nisikhulekise bafowethu izitha mihla namalanga mina nje kimi uyazi imoto engihamba ngayo ngobani ngilandelwa manje namanje kuseni ngivuke kunama legend 52 ekhaya ngenhlanhla bekade ngamakhelwane ezongifuna so manje ngizala bengilandelwa legend 50 mhloma ngase ngawufika ePinetown kwakuthi khona amaphoyisa yabaleka manje mangihamba la angazi kuzokwenzakalani kodwa bafowethu njengoba selishilo icunu noma thina singafa njengofela emntwini njengongizwe abavuke la kunina abanye ofela emntwini nongizwe ngoba sesibonile phambili asingabusanga bafowethu uthando lunye mina ngofela emntwini ngiyabonga ngibonga nesupport enisipha yona nanokusukumelana makuthiwa kusukunywe niqhubeke njalo siyabonga bafowethu uthando lunye Amandla! Energy bantu abamnyama igama nguShepherd kaMntungwa ngisethuthwini iqale ngidlulisa lombiko ngicela wonke umuntu la akahambe wenza ilenazi sizomfundisa ukudrive isithuthuthu ukhona umsebenzi yebo Makukhona othisha ukufundisa isithuthuthu mahala usithinte la sihlangene khona sizodila naye neba nifundise mahala isithuthuthu kuyidriver ngoba sifuna lelizwe leli liphathwe yithina abantu abamnyama bakulelizwe leli lokwa namhlanje okwenzekayo angangiqeda amandla qhubekani Zulu ngicela sihlanganeni kusukela manje sibe into eyodwa sisibethu odadewethu abafowethu ningadidiswa into eniyibonayo focusa la uyakhona phambili amaphoyisa akhona la ayabona ukuthi asili namuntu kodwa sifuna ukulungisa izwe so amaphoyisa njengoba la siyacela ukuthi sicela silekelele emkhaqweni maningi amakorekwera namaphepha amafake ningawulalela umthetho oshiwoyo ukuthi anivumelekile ukubasesha uyiphoyisa udalela ukubopha bophane ephoyisa umuntu ophula umthetho uyambopha siyacela amaphoyisa nisilekelele ninganoko nisi-intimidator phakathi bambanani ngiyamthanda nonke umuntu wasimama ngiyamthanda iyo le Sonifundisa ukudrive abantu abalena sonifundisa ukudrive mahala general laba bafuna ukudrive zinemali 5,000 leso enzilenazi ungaya driving school uyofunda sokufundisa thina mase yenza license usana ukhamba ho ya usana ukhamba Manda! Mphakathi siyabonga lempi noma kadiliwa nje kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi mase kusukume insizwa namabutho siyayiqoba lempi fikile manje isikhathi nomama mase begcwele kanje lempi siyayinqoba manje abangabalekele ema police station bona kube ema police station abagoduke bayemakhaya kubo hayi ema police station bahambe phansi kama kwere phansi
police station bagoduke manje sifunayo amandla azovula kwethu lo phambi kwenu umfokalangethe la ePinetown siqala ukusebenzela ePinetown ngo-98 isimo singakabi nje ukwazi ukuthi uhambe ku-street ukhululekile kodwa manje uma uthi uyabheka amabhilidi indlela isimo akusona abantu bokufika abasolela indawo yethethe esiyithandayo manje ngenza kwethu mina kumele abaphakathi abamela ama-internet cafe yabona imisebenzi indlela esixega ngayo ngenxa yabantu abavula iy'tolo ezo-Pepco thina akusebenzeki ngenza kwethu akusebenzeki kodwa bezwa kubuhlungu okubuhlungu kunakho konke kukhona abanye abaphakathi kwethu nabasebenzisana nabantu lihlo lelo qiniso yabona abafethu nabodadewethu sebeshilo ukuthi engazuthi singaqhubeka nalento sisibambisane ngoba vele uvala sinayo sibonakele kodwa sizolungisa basihlangene ndawonye amandla lapha ngakhe ngizile
Oh,
Baba sivaliwe ingoma thuleleni leyo phela masishayile mhluwa ya thiwa kade sicula zonke sashoma